لسنور پارێزگاها دووک تانها چەندین پرۆژێن جودا جودا ماینە ڕاوەستیای و ناتینە تەمام کردن. وڵاتیژی گازندەیان ژێ بەڵێندەران دکەن و ئابووریناسێکژی دبێژیتن. نەدانا پارێ بەلێندەران ژالیە حکوومەتێڤەش بۆی تەمامکردنا پرۆژەیان. کارتێکردنێن ئابووری و جوواکی و سیاسی لێسەر وڵاتیان دروست کرینە و ئێدی خەڵک ji her tiştî bêzar kiriye. اگه حکومت پاره ندانه مثلا قیرانک بسردهات لازم مواهز راهمیا جده پروژه چه کرد برا اوید حکومت چنه پاره ندانه نه هندکا به حکومت ما پروژه چه کنو کسی حاجیله خانیت ما هم سیخ چل مالک وگاویل اتکراوه و چه نا ایک نابشتمه یعنی من ریک دید با من بخود علاج کر باشه هل معقوله و ده هو ثابت مخابنی و حکومت هریما کردستان نشیا پاره و کمپانیا بدات اوید پروژه جبهه گیرین هر دم حکومت نشد پاره بالندری بداته بالندر جی ایدی هند پاره نی نبشد دست پروژه نی بکات یان او پروژه های برداوامی بداتن حکومت هریما کردستان وید بیر الهند بکاتن هر کوجمه که پاره بیتش کی و اینا بیت چه شوا بیتن بخیت خدمت آوان پروژه خدمت گزاری دا یان نیجین کردن پروژه آن درست کردن پروژه تازه بویه که دوباره دست آوادان کردن کردستان جاره کدی گشت بیتن ئێکەتیا بەڵێندەران ژی لە دهۆک دبێژیتن چەندین بەڵێندەران پارەژی وەرنەگرتیە و پارە قەر کرینە و پرۆژێن خۆ تەمام کرینە. لێگەلێک بەلێندەران ژی ژبەر نەبوونا پارەی دەست ji karê xwe berdایە. پارێکی بڕکە پارێکی gelekî me bes hîvîtkên hikûmeta herêmî edalet paraldî proje bite dabeşkirin û hîvîtkên berdewam ji bin ev pare ku heyvane bît wekû wan wedî dayne me Wezareta Planê gotî di berdewam bî çiku ev pare bi repareteş Wezareta Darayî çi de Wezareta Planê û Wezareta Planê dabaş diketin. Li Sinûrê parêzgeha Duhok pitir ji 600 kompanya û balênderan hene û nêzî heftê balênderan jî ji nebûna pareyê û nedana pareyê wan jaliyê hikûmetê ve dest ji karê xwe berdaye û projeyên wan bi alawîstî mayne. Ev jî di demekê de ku hikûmeta Herêma Kurdistanê 12 milyar dînar etnihada terxan kirîne. Ej bûyî belênderan kur li her parêzgehekê kêmtir 10 ji sedê nehête dabeş kirin. Lêl parêzgeha Duhok 6 ji sedê pêre hatiye dan ku 2 milyar û 916 milyon dînarin ku hîç belênderekê ev pare wernegirtiye. Vêyekê jî belênderên parêzgeha Duhok dilgiran kirîne. Abdusamat Rêkanî, NRT, Duhok.